muna kitang magita mong totoo, magpakatotoo at pasyag ing totoo. Gaganakan kitang meto nga ayalben kung meto nga makuwid video clip patungkol kay meto nga businessman, magkapilit, masenso, managumpe, ang gana kitang misa ni Eldo at inyang schedule ban akasabi ing metong posibleng maging partner kening kayang business. May paintagon pa naman, kingaldo na ning birthday na ning kayang anak, kani tayo ining schedule, adatang ining kayang maging kapartner kang business. At nung waman napangakwa na ining kayang anak, ilwal ne, ban manalbelang metong apyalong ding baseball, linele na ining pangako na kening kayang anak, uling kailangan niya kanong arapan ining datang bisita. Ang gamukit ang kanyang datang larining panayan ng bisita at may paintago nining anak mangulit kining kayang tatang ang pangakwa na anak kanong ilwal kingaldo ning kayang birthday ban manalbe lang metong apyalo nga baseball. Kabudabalo na ning posibleng maging partner na king business. Kaya tulan iti uding bala mo ikit na ing kayang babi oras king kayang pamilya, lalo na kining kayang anak. Aking kamatutuanan, alayaping oras kayang babi kining kayang pamilya, pati na kining anak ng kitang aldong ita mag-birthday. Dapat may kiride niya mo ining businessman at pepal to naping para kaya mawalagaying pamilya, may paintagon o iniing dali na ng ulaga ning kayang maging kapartner kayang business ing ulagang babi at pakamalking pamilya. Ang gamot kitang kinansel niya ning bisita ing kayang schedule para kitang karelang pamisabi kaniting posibleng business sa Piaber. Uling memayang pamikatagon kening businessman ban mamaya oras king kayang anak king aldoning kayang birthday. Anya may kuya at may reschedule ining karelang meeting at inagkat nung may korening anak na at kalakoda ining businessman naman ti para ining pangako na kening kayang anak ing business pa rin ing kayang inarapan at anyang kinabukasan datang ining kayang possible partner kening kayang business venture. May paintagon sinabi ng migbaya isip at ti kinoring anak nat menalbe kitang piyalo nga baseball. Paninto nang nakapin nga ng sinabi kening businessman. O tiyada ko ikit. Ang gamukit ang may mga wayang kwento ining businessman, pepal to ng atyo ka rin, menalbeyo, kaya bening kayang anak. May paintagon, ede pala ayaring piyalong dening kayang bisita, at kitang da nung nining minyambot, o ning ining anak, may kapa na ayal ben ne pala king iPad, at asave ne king kamarinay ning kayang tatang, king kayang pamaglaram, ining anak niyang migkwento nung nanay milyari kitang tawuning dake ning piyalong at nung ninong minyambot. Anyang lugblak king opisina rin ng bisita, pekisabihan ne paning tatang ining anak, obat ka namiglaram ya at sinabi ni king kayang bisita nga hanapin ni tiyempo mo ing ayal bene king iPad na ining piyalong anya balo na yung pekibatan ining kutang na ning kayang bisita. Ang gamot kaya nga niyang maganap ing pulong mami na lub ining businessman migpakatutuya at tinggap na yung kayang kamalian at sinabi ng karapat dapat maging kapartner kening business venture da uling ala naman talagang babi oras at pakangalking kayang pamilya at taliwas kitang babi ng ulaga ning kayang maging kapartner king business venture da. At ikit na ning bisita ining kapakong baba na ning tatang anyang arapaning kayang anak at minyawad yang tawad at tinggap na ing kayang kamalian at migpakatutuya at king badan tao di pisyag ning tuto anyang pengakmanan nining kayang anak na payalyan itang kayang tango kening kayang anak iti meging dalan at may mayang second chance ining bisita kening kayang possible partner king kanilang business venture uling ikit ng pisyag na ing katutuan at migpakatutuya at pag nasanang baywan itang kayang kamalian. At makanyang may rescheduling karelang meeting pasibayo, pan kanita'y finalizing karelang partnership,
king bayod ng business venture. Kaniting kwento metong mas masalang bagay mayakit no makanano yung kaulaga, king be no makanano yung makiyabit, makiutos yung tao, kailangan ning mabiyasa yung magpakatutuing tao at kailangan mo naman ing apasyaging totoo. Kaniting aldoning kapiyasan ng San Bartolome, dimdam tayong may basang ebanghelyo, agpangkang San Juan. Anong nunyang nyagkat ng Felipe Nathaniel, ban kanita, puntalande, Jesus ay anak ng Jose. Ayamanuhan ng Felipe ang mababanggit king batas sa sinulat ng Moises at antimuring king kasulatan ding propeta. Jesus ni Nazaret ay anak ng San Jose. O ni Nathaniel, pisyag ng alang kapikakunwan at tinwaring mayap alalto Nazaret. Makanyanyang migpakatatui Nathaniel, ketang kayang pisyag, ketang kayang kapanwalan, na ining malating balen ng Nazaret, ala namang talagang lunto mayap. Dapat panagkat ng Felipe, kaya tara lawen mo. Nyanyang marapya Nathaniel kang Jesus. Jesus maya-maya at pinuri na pa nung makanalo yung migpakatuto Nathaniel. Nya nga nang sinabi, o yan yung tunay Israelita, kaya alang akita pa magkunwari. Karing ama ng pisyag na ning Ginoo, papakit ng king pamakyabe, pamakyutos, as naking kaulagan na king be, magitang tuto, magpakatuto, at karagula bagay nung etamo magkunwari, at kanitaya maging mata sa uri, ing biening tao, king kayang pamakyabe. Nyamiakan makanyanyang midinan pamikatagon Nathaniel ang meging Bartolome at may bilang pa karing labing adbang alagad ning Ginoo anting apostol. May panibalaya naman kang San Bartolome ing may pabalita at iti penaral niya. At karagula bagay king kayang pamibiyabye migpakatutuya at pisyag na ing tutu. At uyan ing panagkat na ning biyan ng San Bartolome kanitingal doon ing kayang kapiestan may tamot magpakatuto, parating pasyag ing tuto. Ang gana ketang panahon na may kad pesakitan de San Bartolome, ketang pinandit, belatan ding mabye, ang gamu ketang may kakasakit ya at mete anyang tagtaban de batal. Meto nga masalang may kad penalakara ng San Bartolome king kayang pamibiyabye, anyang pisyag niya, ing mayap pabalita, king Indiat, ang gana kan king Armenia, ya pinitang nung makanano yung migpakatuto at pekikwana ng anggaking kasakitan at kamatayan, pisyag na ing toto. O yan yung metong agrasyang kaya katamong adwan, lalo na tingbe, makyabet at makyutos, mga intulid sanang king kaya katang pamakyabet, pamakyutos, kawangis ng San Bartolome, pagkapilitan tamong miye at magpakatuto, at yung balang pinandit, ningbe ang ganaking kasakitan at kamatayan, parati tamo sanang apasyag nung nanoing toto. Uling makanyanyang maging mata sa uri ing biening tao, potong etamong magkunwari, niya agdwa na kaya katamo niting kapag masusyan, miya tamot magpakatuto, parating pasyag ing toto.